nang tong skills hai nang show su gai pani the khani school kho tare thi tho skills hai nai hak mesin noi committee ki nang lat cha su ini the personality ta kani uzau pani degree hai number 1 mai tang personalities ni mai thain them sai wai nama ani goi guitar toning cho samita grade 5 ni la khang ko nang taw guitar ko sui the saru khana nang grade 5 ton certificate nai the kom pe gan kho nang interview tapne mai kho ta principal ta khani honor ta kalung te pi lo ni the music oza sumai tho nang skills azu nai bam khon sini students ko tong parents ko ta khani nang tong boss ta nang long te pian mage sai the nang ta higher sani mi tong ning te mak nu number 1 point mas hairina lum lo nu mi pum su khang he nang taw oza su kho to bigan ka bam to gan ge tiki tan gai mut mai ka bam pai nai ni mi ta ya sam tho nang ta 100% lum nu mi pum su kho to the jong ning than tho lat sa mi hai sa sui tho beng mi la thai the ka ge na leng mai english ni kumbo to bigan kho students koi puipu hai nung si hak ni gong mage chap chana lunga khangna kana goi ta nu e thai to bi tung thia kho international level ti panu so shendui ro mangna ni ti pat kan ro mana subam mai puipu goi na kombe gan kha nu wala lu hai sa sui ni the kani wai ta convince so hai ni the mai the point ha english hai hak ma bang khon sini lat hai dui sini point ko sa thai mi lat da ni ko sa sada ni the mai the men tha instruments tali hai hak bang khon sini nung tuang boss ta khani nung tuang students people ta communication mak pi gan kha kom nongai ma tung ni oza ga me ge ram me tu me tung gong me hai pa nya na he kom bi gan kha nang salary hai ku ni e tu bi gan ni ku khang pai na kong me tung problem nai tung the ma sai sam ha kom thina lat lu ni personality he the first to ka ge na leng ma degree te the personality kum bigan kho nang schools ka music nai mi tong tanai mi ta me te tare sai de tho lu hai ni son thai ni the nang drummer de ai lu son thai mage sanu mage drum bai mong khong sini nang lu te son hai ni the sam tho school ka sam da pho tho